invited 4.5 million people. We're doing work. Working. Doing work. Have been victims of sex trafficking. Europski parlament mladih je najveća platforma za političku debatu i edukaciju srednjoškolaca u Evropi i iako možemo sada koristimo neke velike brojeve, na primjer da uključujemo godišnje 35.000 mladih ljudi na više od 500 događaja širom kontinenta, ja ne bih se fokusirao na to nego jednostavno na neki individualni razvoj svake osobe koja se uključi u našu organizaciju. Tu imamo osobe koje imaju 16 godina, koji su zaduženi da organizuju velike projekte koji traju par dana. Imamo osobe koji su zaduženi za financiranje naših projekata, za osmišljavanje vizualnog dizajna naših događaja koje mi organizujemo. U suštini ono što je bitno u našoj organizaciji, svaka mlada osoba koja uđe ima priliku da u potpunosti razvije svoje profesionalne potencijale, svoje privatne potencijale i na neki način da svoj utjecaj koji ima iskoristi na ostale ljude u zajednici.